penhep itu bisa berhidup siar baru kalau penting pawang dementa kawan rakyat namanya di sini nih tentang alaya oh mynsiem baru bisa kebangun batu ya kan aku sendok lengkap banget nang ban hanya orang lang ka shuh jingkyrshan ban pangan ya apa ka kelar kan oke bang aja kan oke Oi, nak bentar jongphi kula pendek istaki iki bapak. Kemud Pynrah tu sahabat tu berbayap. Oi, nama ngalak kula. Na ide tak nampak penting kini kula. Mahapan pernah lu di sini.